ravnopravni tretman vjerskih zajednica, autonomnost u radu, zaštita imovinskih prava vjerskih zajednica, poboljšanje infrastrukture posebno u sredinama u kojima žive Bošnjaci gore, prekogranična saradnja i otvaranje graničnog prelaza prema Makedoniji, aktivna institucionalna saradnja sa našim iseljenicima i dijasporom. Pozivam sve članove i simpatizere Demokratske stranke Baten da na svojim radnim mjestima i u sredinama u kojima aktivno rade i doprinose poboljšanju kvalitete života za sve naše građane. Mora se više raditi sa ljudima, dobro čuti njihove probleme i kritike koje iznose. Ovo se posebno odnosi na funkcionere stranke. Odgovornost se mjeri pozicijom koju neko ima u stranci i koji je stekao zahvaljujući stranci. Niko nema pravo da izneveri one čijim je glasovima stigao do određenog položaja. Na kraju, svim delegatima Skupštine želim uspješan rad. Očekujem da danas izaberemo predsjednika i druge organe. Novom predsjedniku ostavljam poruku da radi na očuvanju jedinstva stranke, da poštuje demokratske principe i da sve odluke donosi na organima stranke. Svim članovima i organima stranke ostavljam u amanu da čuvaju osnovne vrijednosti i principe na kojima se temelji Demokratska stranka radi. A to su realnost da je Kosovo jedina naša sloboda, da je Gora naš memlječki zavičaj, da je bošnjaštvo garant našeg opstanka i da je islam uže za kojeg se treba čvrsto držati. Hvala vam, gospodine Idrizi.